ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka dorbar snong Mauyong Rim kala aipor khatsan sngi yak office jong ka deputy commissioner jaka East Kasils district bahkan kenriak no yau dewyong balalum thup mentala jan prasnam ai harut surok jong ka snong Mauyong Rim Shillong nakadaw baka jabo ka bami no dewyong kala tuot siwa duot bat syakipung dok ha jong kibriu bat penjungut ru yak telong ka basam yak bang umdi yak snong Mauyong Rim brokaway urang ba snong jong ka dorbar snong Mauyong Rim uba sorbar el nongpur ha ka jinge kran begilap thai kubor ha ka khat sautari unai lur arja pulai uriathu ba ka deputy commissioner ka kongresta Mary Kurba kalakular ban sale ai po shitayo halor ni ka jing dawa cho kashtong katkum ka jinge thu cho ki bor panya chnong uniu dewyong bala lum thop harut surok chong kashnong Mauyong Rim udeu dewyong bala kurup da ki bor sarkar na ki trok ki baket palat puat mentala da kisnam. Halor ka jing kendu ye i DC akan ka step niyo ya ka jubab ka basutunan ba next step sistem mentala san rusnam ngilayat ila complain pang ni jing penhap ka jing dom ni doyong hang thi Mauyong Rim hinrei ka sulong len ai hinrei ka ni step niyo ya ka bot ka basutunan ba insa float ni ka tandas hapo ka shitayo tingai scam ban nakaliang jong ka terbas nong Mauyong Rim hi ka aipor khasan singi nrengi asko menta ban nakaliang jong i DC ilong ba hapo stio kinsa float noi ki tenders nak menta jong thiu doyong ba kidom hang thi Mauyong Rim te nakaliang jong i nginya up halor kata inpej lakila nem hapo stio te kai senjam nakaliang jong ka terbas nong inpej hadin kata ka khasan si par ka bangi la aipor ya ka sarkar bakan lei ai halor kini ka jingwit jong duyong kalong ba buon gi benta namar sathi serum harum jong tu bagi dom tu duyong ka don ka ombam umdi ki don gi pungdok ha ki don gi penthor ka ba ki jaka sajan te kalong ka bakta sibon e namar hakpor bas juruslam itu duyong baro kira lu chatu ka jaka ka ba ki penengkam tam ya ka obam di kalong asit lut ya baro nakapor hi nakaliang jong ka dabas nong ni klem song klikti nilai khi nilai sai kat bala hi nang menta banweng amar kalakta pla ji nong song snong ki ba penengkam ki obam di nrei nakaliang sarkar kamsim la simkhia hadu khani step ka ba menta ki wal nai men kendu biang bar kai ka ba kai ga senjam ka bangila aipor khasan singi nakaliang dabas nong insa sim nak galat kon kalau bau duyong badan nang thi di tong pelak basusis lagi pulit bin ba district administration ti kalau basusi kalau ba uja duyong udap yang duyong hang tu cakap ti kani ka senjam ka pemta ka bagi kindu ya ka district administration din ba IDC kalau ba once and for all di ban pun ko ya sendan ti kanum jashu mende ju ban the hadin kani mende ju ban the lanu ru kani di galas ba nilai ru ka memorami ba hapo ka kasansi dewan weng hisundan yu tu ya hari kata ngisi pakat ka dorwachnam ka sashim senjam kai ka banle hari ka kasansi e nagaleng DC ru ila aipor biang ba kin auction ya ka kin fruit ka tanda ba kin auction yu tu yang berawai kin sedang mentakasni e shitiau nam mentakas nadu mentakasni ngisi up ya kata kasni ya laslam running prasne menta usram ka di ba usram mopra lazang mate ngoi pi nakapor ke the udiong uja uwan daula mon banja ula sujahi ulai kumlo rumtep de namon bundap udapi namon uja hi kumta ni kam ka ba chiteng mit ka kam ka ba chiteng senyam tep ka shnong rumtep tep mo nim la ban thao yang ni bat ya ang ru manta nakaliang ka district administration kandang pej ikoi pak jaka ban penong ka jaka the yune doyong bakiyo pulit ban kem malah makalong menta kan jeng kem jeng pulit yo doyong nak kali ke bakit ili kali ni ke bakit ka tingyu ndai ki wan the ang the permit pada adan skoi par ki parti wan wan lot itu doyong ban kit cewek par ki jaga tek jaka kalalong ka
Jaga tenyut kata jaga dumping ground ni ke ba nang mi nang duna te disi mentai la ong ba mentak include tanda kin pai ki bre ban assess kan no metric ton doyong dan ngi but halor kata chung don doyong kindi in onction te ke ba ai ke jing yu ka long menta ba nakalian ke district administration kan pe chu ba num don chu manu bondom kanam kinla bande yu tu doyong kat udon menta te ka wei ke jing ke jong ngi ke snong bagi don doyong ba ki ting kalong bo lo penjot penjulor ya kibun ki benta jo kemariang nanti kamu yang orang basnong kumba mundi tan kong ke jakarep jakariang ke jakar sajan kilong kemi ke imjan na ke bala sajan bat ke bakam tam e kalong bakidon ki family ki badon ki pung dokha dia bakatut kena doyong pung dokha ki nyap lut lani kinlong ritat kinum he nama blai ke sarang ke asit ini habis tu ki district administration kadang mak jong jing hang ne kidan bonteli ki department ki connect ki ba long interrelated pulit tu kem ki wan the ang the ka the jaga ke jong transport department makar ka hapikil ke jong property jong ka nangta sakal piludi ro ba maintain ka highway ka turun so kidan kilong interconnected bonteli ke department ke DC ka ban coordinate ke ka kontak ke tinga de juga ban keren ni ki kam de ka kam ka bingla ban reng no siklimat ndai kilong ki habya deal ki habya tengko ba ke department ngatrai kan ki keren ke DC menta kalong ba ila depen de ba ke department bila pois karai ban deno ine de yang hapo stayo tengi community bagi don dir jingkemen kema sistem ka authority kal ai kata assurance ni habat kata dia ka jing ban mi tangin sang pe te ke jing ro bimla bandat o bandai kat bini kwa mi ban rang kir ki don ka jong jing ban ni tengku pat ki department ki hap coordinate ka action ki pat ki department ke te kata ingat ngau ba kala de ka ba ka sunong ka suhun ba isil ai ka ta assurance ban community bukan ulong